Nyankopɔn hyira wo baabi a wohwɛ me bia. Enne eye fiada. Broni beka se Friday. Ena meni wudi nkomo yi en 2024. Ebu ni ewe. Echina nyame ya adom a Ghana yekoto aba, which is Saturday on the 7th of December. Intine eye on the 6th of December. A year 2024 and Opatafuor mene okasei. Na mame no ni nkomo bi just 20 minutes. Obi beka se na Opatafuor sika ya na ekura wi. Die nti ana odi sika abekire camera. Die benti na afi so die ya. Die womunie we 10,000 pounds enuni. We so 5,000 pounds enini. We 5,000 pounds. A new sikana ohene betena so mo twani ni bia. We kura me 15,000 pounds. Ebi se egu ha, bibre egu ha. Wow, convert the crab in saying Kuamu keke no convert it. The buy yen Ghana sika imwa. Enye sika ketwa. Say o convert ya. The egu has almost be 12 to 13,000 pounds. Into convert almost 20 something thousand pounds. But we ibini ibisu no why. Obika se nti yenye den bekyira wade opanyini bia ha wonya ne niyama basabasa intimi nsori na me nkofa sika mfa mekyira say me hu bi ne temi ana say me flex it. No, I'm not that type. But me be gina sika no so na me dia kan die bi akyiro. Now so wafemu aba now the abobra e wa abrabom na atimi asiwie sikai enye miame dia osoro eni nyankopon a yenyina esom no eye me dansefo ayi obi ena de kire me obi beka se nti hu 20 and say 30,000 pounds that be that me wo boroso e boroso times 1,000 me wo boroso na nipa na odi sika no e kire me no ayi wo nipa bi a opema asem pa yi na nye sika na odi amame no e na me ho teme na mom abra odi sika no ma me no asem bi a okaye e de tai sika na chi eno na mpesa me ne wo che if so okaye no me yedin na awosen egu me enye bibia say abra wo de sa pounds yi ma me e bebre bi na gu ai ebini gu abebrebe ebini krokra mi bebrebe ebini we pounds enya azan bia anya fake pounds the woman say mu nko an e 15,000 pounds nti o convert o 15,000 pounds with current exchange rate utimi se ebi wom na obebusa ho say edie nti let's assume say o che me 16,000 pounds busa ho say nti edie pa na beba ni tinimu a emre ye mu odin obi betimi atam 16,000 pounds
no de akoche obi. Free just like that. Se sika ye kura mi eyemia mi sika na makoyi. Ena mesha da edi be ya za awurade ntua meka. But obi na de chair me a said ye me ka no ampa. Nyame won hira me. Ontre ma hye o ma me nkwatenten. If you say Bible say atrenefoɔ bɛdi asase no ma men. Abra nipa edi sika ma me no ka asɛm bi. Ɔso ɔpatafoɔ me remfiu. Waboa me paa yie. If you say amane e ba me so no. Men hyia wa. Anka hwe a mewu. Abra na nneɛma nyinaa gye egu. Na enwuma nyinaa obi adwuma egu abrabom. Na me dwa me to a ho me de anwu da. Awurade nam wo so aye bebree ama me. Metimi asisi afie matoto plot. Na we de onipa no oye de chense yo. We de chense no meeting me one on one. E na odi sika ne ma me. Oye kukuam oye de chense. A broso kra enye bi ni 15,000 and say 20 something thousand pounds ya me de achewe. Oye de brosa and de mo Opatafuor. Now this particular sikawi or the mama no or mama ni tata ni su. And me wanna chile me no they don't think that. But or catch them say or carry me the word or carry me mama ya man. Okay. Or one kai ye do. Okay. That word. Okay. Wiase obreguo eya. Obreguo eya. Na meni wudi nkomo na matufu na maka asem bi di akyerɛw na wafamu aba na wo de abobra na asiw yie. Wiase character counts a lot. If you want to progress in life, character takes about 70% of human achievement and success. It plays a major role in human life. If free honomua 15% are the kind of people you surround yourself with. Enipa oma wo kwan ema wo ba wa brabo mu no account to a lot. Na uwiansa na percentage na aka no. Enkitahodi a wo ne san krofo ni bedi. Abribia no awose no kore etena wo techere maso. Na wo fa ni bre enji obi bibi. Or the mouse said Gia or so cry a dance ye, so no the mouse said J. Na abra misi sono. Ne uradi nyankopon mama dum any to me. Uradi can send be trem. Or so Opatafuor. So onipa ni yonku nipa ntem. Ejija eyewu na obesiesie. So onipa edi ni yonko bone a wo ni onipa bedwane aba wo ho. Ne se ko ba se wo oni Opatafuor. Se wo su udi obi bone a ene na manim onyam ene mi nhira me de to so no na wo hen. Enunti memfa mitumi a me wo enye bone. Memfa say nipa, memfa hunahuna nipa. Me kantam ewo makuma mu. Ebre me honhom ase. Se sedi onipa bia etie wo abrabom no. Oba me nkyɛn a mehwohwa na makora. Na somewhere along the line no,
I feel and think, say, I got things wrong. My perceptions were totally wrong concerning people. If you say, meji onipa biya mani ba mabrabum. Mesrei edi chire obia. Womu ane wose nka muna womu wa abrabum no. Me muna womu me bie me se fefefe esre chire womu. Na abra sa nyema we buy. All these people, they took me for granted. Now life has really taught me a lesson. I have learned from a lot of things that I did that I wasn't supposed to do. Dear me can hear me personal experience. Fabi never nante. Na wan sheya. Baby a wukọ wa abrabọ mu no untimi nkoduru enam adoye ne akoma panti. Me come life actual. Me obia me a quick tempered type. Me put elfu ntem. The entire me life te sa ne say. Me a extremely kind and generous type. Me a selfless leader. A leader me sune me ban. Semeni di na me nkwala ana me ma ana me nuanu me wo me ho. Me namfo no omu didi a me ye all right. Obi a oni ma be nante bie ni wono ma mama ekom ade ne da. Ehye me botom kura me yidima. Ehye manumu a me yidima. I prefer to go into bed with an empty stomach than to fill my stomach and then leave people to starve. I am not that type of a leader. I am a leader who has a futuristic vision. I always have that positive mindset for people who come to me and people whom I surround myself with. But in the latter on, these very people, somewhere along the line, I have spent millions of Ghanaian cedis and thousands of dollars, thousands of pounds on people that are not related to me. They only came to Zenith as a member, and I accepted them as one family. So when I eat, I also make sure that I try and put food on their table when I know very well that they can't provide for themselves. The vulnerable ones in the society who comes to Zenith, I try and put food on their table. And these very people are the ones they withstood against me in life. My own family people, people who had nothing to write home about. I accepted these people. And they pay me back. To some of them, their payback was a cruel and extremely evil, to an extent where I wept bitterly. But today, I am okay with whatever character and attitude that people portrayed towards me. The showdown that people showed me, I am okay. I am a generous type. So I don't know why a generous of our time should be taken for granted. But in the latter part of my life, I realized that that is how the world is all about. You don't expect to do good to people and expect them to do good to you. When you do good to people, you leave it in the hands of God. Whether these people pay you with evil or not, just accept it in good faith and play your part just to glorify the name of God. Na ye niyama bebre. Mitiwe atare a shemi mi de atwa video bebrebe.
Unim di entia. Usha me live streams me ya. Me videos me ya. Entire na mission the same entire. Ubi beka se adai unintare dabida. I have it in abundance. Sebi onipa timiti sika bi at 10,000 pounds. No dia tontare keke. Expensive no dia bechemi. But santade we ya omo de cheme no me show. Me jia na me nkwala edidi me nanse me nkwala edi machi masofo nkentoa won na ben me me fi so omo dadeja omo ntare omo hye enso ani na mayiyi ni nyinara na ma chama wo mo bi okura wo hye me wabre me ntare pen wabre me mpaboa pen enso me nhye ni nyina ne sen me chedi ma won na eni bie enye sa ade a wo de bre me no mani anso mani soy akomapem me gitumu ewo akomapem nanso so eya me honhom ntimi ntena senhwe emma onipa entiti ensu entempenten kwa abraham feel say ade ne me wo bi mumu bi emma mo hwa me bi wo Canada, Germany, Spain, Italy, UK, United States, Denmark, mu amowo Amsterdam. Obi wo ha wo ba olodu intoma e de breme with the perception say maybe I have a wife into what the breme yere me ginio ma nyina de efenie sabio e man payimfu a e was in it asafo mu no me cheni nyina na me de ama wo won e beba mpaibo won e beba sorry won mo ma wo ma anya kunu mobrofo a won asem eya me yini nyinara na me de ache obi wo ha otimi shipu enioma 40 feet container emonko a sardines canned beef and biscuit, you know, a lot those groceries and stuff. But ni nyina man ni bida. Enye se mimpe o mepe but menye enye ade aya mani je ho. Mi yia na adwumayefo a wa asori dan ho. Won na ba asori ne masesani nyinara mudi mani ehu bi. Adoye ene papa ya ye tu ma cheni nyina. Mitimi ya asori na offertory a ebeba no. Na me de ni nyina ache nyesa sabi bi ni adwene nyesa mi ni nyansa efrise obi are ho sam obaba be kan wa hwe ya wa amoa na na wa kan na no aduro na wa ma wa wu enti ya na me feel say se me won suo kura no mo fi a me all right with it. And why keep money and allow people to hawk on the street and go out there and suffer? Etimi ya sorry abrochefo etimi ba obi wo ha oni mi da but otimi chem bia $50,000 before God and man. Etimi chesika no hey woji we right from a subontin one ba subontin ana de ombedi ekura de ne ebi kura ni baby ombeda ne ebi da deja but minia sa papa ya me ye nyina no so amanfa so anfa amame eni ntino ama me ministry antimi anye successful in life osofo bie ni wa wo kumase a na sorry dem o sheda kokra emo edibegu na so dem de ma ne nsori ma asofo dodo sen na timi twantoma chema ne nsori ma asofo dodo sen na timi tabiri sika ebon sori madwetire se jefako usufako pe bibiye dodo sen na tam nkrofo mba e de hwe om ho nanka a young vibrant man of my type and kaminya sika senka anye bia no kametimi di abo akohwe metimi di aye wiase afefede metimi di atoton tare no ma ye akesesem enso ni nyina ma anye bi da me pompi ni nyina de ma onipa. Why? Because I was trying to tell people say
me a good person. Over 99% of people who got closer to me, they rather came into my life and do me harm than the good that they did to me. It is the few people and they appreciated the little effort that I actually contributed towards their life and success. They appreciate it. When they buzz in it, abontin so, be say me, the minim near the atomiso. Be a nawada and so yes, no wa. Be o ha wada na ju ofie na obi si wa. One be gu me hu fi be kan and someone minim at the tomiso. One ba ma sorry. A bit creative confusion, a creative problems at the tone asafonimu, a bone nipa shitting ye, a brana sankrofon, be brain means someone with the demon, my hand dying the amomo, matia binimu danka, matia binimu tap the light bills, a binimu me swam till date. Me wa mugwa sorry fia me swan me so me ma administrator yi no the sikata to no the koni penny fee say hunamu odin onje. I go into my own coffers and take it all out what I have. And most of times, the same. We media video that now we are media video. I'm saying Sasha. Me see ya, me you me royal mama see na ma Sasha. Ewiase afefe de enim ani so. Eni bra ye de bobra enim ani so. De minimum say when peace prevails between me and my people, that thing alone is enough for me. But the come here say, Abana mi gui ano ankogua sase papa so. Wo mo e bazin it wa brochire minim say wo hwe mi e yensem bebre na wate afa me ho but ni nyina no I leave everything into the hands of God. Onyame ne bua nipa. Na de ye me den say wo se wonu awurade oti enyame mu no obu oni paten na onyame oya obu atentrene oyo no kwafo a obu atentrene de unim ni ade atoso masofo onketo a me de phone ema wo mo a so mo mfa receive call na ja opatafuo bia na mabre mabompa ya na dwumu ni nyina obi send sika no makoyi because they know the password. Ye free phone no so a ni a delete message enti wo kura no untimi hu no aka say nipa sumasi asende usika enti wo danase sa sofo nkitua we esa afa akire ene nsore ma eye baako edi mabro esai me kire wo mo gumani mo ase bom de jade kire wo mo ti wona me bua wo mu nyina no emfaso amaso wan amfa mame eye only 1% and emfaso ba no eso mame wona e free abrochire ba no omo ba be ye o made na omo return ticket so a obu ha ne hu sika temisa na me amatam sika na me de ama no ni ma sa twa plane ticket ama no no okọ back okudura no adi watem pasa obi wo ha waso ya azan so nzan da just because wa fro wa mpeke nenso no an sofo a okọ na asore no ontimi mfafo mfre no se de o fre no but wo dear obe look down upon you, downplay you and disrespect you. Omo edi matem abrochire fo a egu manimu ase e o Canada, Germany, USA, America, you can say UK, and for Spain, Italy. Omo egu manimu ase e kan yo mafin ade tale me ho. I leave everything into the hands of God. I know, say, womu ye power brabomu no. Omu ni ye omu sa. I know. Na ya na me dad radia say if so ura ne say. Yes sir. Ye jojo mu ni didi matam. Ni atum din edimboni enam onipa baninti enye Yesu a ka untimi ni matam. Womu a eba ya na wosen ka me bua wo mo na me gya wo mo ko
Nanso me fa wo ade so a e de si me metri so. Ebi wo ha na dwo bre no ma hunu gari adi. Enso na ma yi me botom sika de ache nipa. Before God, the man, me chantro, asemu amiken, se me chantro, ewo emumu bia, ewurade ntua meka, o ma me mre wo wiase. If you say me chantro and show, ebu ha metimi suma Mr. Say, anadwo bre, no akoto gari ni beans, and number 6, na medi. Nanso me sika wo me boto me yidi aman sorry ma, na ebi dia enjoyed fried rice, jollof rice. They enjoy themselves, and I go into bed with an empty stomach. This is what I did for people. And in all these proved futile, nothing. It never yielded any positive dividends. They paid me with an evilness. They try and put what we call pepper into my eyes and made me wept bitterly. When they be stroke, diabetes, asthma, one na bubu egu, one na cancer. Uradi na mesuma ebe brebe mintiminka. One na no ma shipu woman yoma akeka. One na no yoma jira wonsuo so. One na bubu akadema owu afo omunomu. I helped all these people, but they pay me with evil. They insulted me. So omuko na ye di matem gumeni masekrana. These people can't defend you. They sit there, looked unconcerned. They silent themselves and allow people to insult you as anyhow that they want. They sit down, look unconcerned, and allow people to insult you. Meanwhile, the very person who is seated right at where they are degrading you, you have helped this personality. People who joined hands with people secretly and swear in the name of Satan to bring me down. People who took to themselves to fast and make sure that I am assassinated. People who leveled all forms of accusations against me in life. I blame myself because I allowed those people into my life. If I hadn't done that, under no circumstance would these people would have gotten that opportunity to heal such kind of heinous crimes against me. I allowed those people to come closer to me. If not, they wouldn't have gotten that opportunity to commit that atrocity against me. Then the person in my tears and say, this is what life took from me. And to be very careful the kind of people you surround yourself with. Be very careful the kind of people you do good to. Obi oha obi timi ba ofie. Minimo bia. Obi pe baabi atena na nneoma mu odin. Na waji nipa ne de na tena ne fie. Na nipa no. Ene nipa na ji ni kunu. Ene obi house boy bi man bi asem o ka kyerem. House boy ya ko ni krom akurase ko ayie. Odi ni ba fie ho ene wa fa ne yire ne nada. Abonefo sem. Obi a woni bie. Waba obi di papa ayew. Watua ne kaka bone ya. Okujina baby no asel. Uye obi uhania. Hwa ho ye na bia. De toto mi wa abrabom no me de matimi agina. Na bia na wo wantimi angina. If say oni patiri mu ode. Esum woni patirim, oni pa yew bone a onwene. San obibini tie. So obibini dwene a enko anyedi nua bone da. Ba nam so obibini nwini ntino. Odini nua bone kura onfa ho. Obi wo ha. So when Siamia sabi impredia sanka aboa bi beche nawe. Enso wie no oya ade na kacha se onua kaida bi onu maboa wo da. Otumi katro se man kantro se. Boa me. So wa moa me kura na nka urade be boa me. Sa ensem a ya na bu aba mu. Ewe bi na me teye.
Bi o ha o boka ko bie na adwuma. Boka o ko bie na adwuma. Na adwuma no obekwa ko bie no. Na wakofa ni nua na damfo bi ne hu nipa bi akwala amobɔ nse bi tiba bi no akofa ndi na ba na adwuma mu. Na nipa na bewia no na adwuma no na agu ya na agu ya. Ukoka obi tiw so ntesu kokko no adi watam amu ahun say yes wadi watam ni nyina ye dibi ye me abrochefo ye made ma ne hye me wo mu a sebi no mu ya bonini omu dwane firi America omu dwane firi UK ba me nchen no mu sa ko tina abrochire di matam abra me ma wo mu ebani bi ebia wo bepem ne obi kura de obi timi be sem chen say sofu we onye ni papa enso so aba me nchen abepeba amama ni bi ene me akwara na awurade na me so de tu ne yam ma ne wo ye no one ne tifie edidi esere mumu bi wo ha nanka mema mo aware wo ko mbe gya mo enso me gi sa de so ni nyina na me ko de ma mo nanso ma nyanka ye dum utua me ka eka bone mugu manimu ase mu hye me ne ya emu ma ne mema a me twe wo mo beta me ho efiefuo yi wo mo baye a me twe wo mo bata me ho mu hye me ne ya mu ye me ne ya mu di matem mu sopa me mu hye su ase epo bone e de to me so duru me bi na mabamu abu nam di onipa de ye menti ma ye din nanso arehye kire nsem a meka ma me ho ne se di onyame ahyira no obekwa amane mu bebre nanso awieye no ya na ye nhyira ne anim onyam wo obi timi ba no abefa o picture no asa o namu nete o mana tare a no de kwa aduro so se wo no okoto stroke ama okosel wo hono ma na tumi abebo kokose he we na de wonam ha we na ye usi wo na be gi unsam sika enti ne mentanya papa biem na de enti a menye papa no anya sa menye papa kora o meye papa adwene ni nyansa da ho enes wo bi pa no se papa me pe ba bi ada me ka chense ko fama awurade onyame na beye me ka no kora de akero if se obi o ha se okogye ne de ne ba ofie a wanku anfa fie na obaba be sore osu abrabom enti se ukonam na ukoto se obi nam ho na nsu obunu e wa abrochire abonten ho a mumu bebre mu chichi moborofo de wom kotena mu fie at the end of the day no e wa abrochire o ma sore o mo so obi wo ha ukofa unua so hu e ka wo boy a wo de wo bra wo de wo sister e kwa abrochire ene wa sore wo so odi watam ka de enim na de to so senkasa sika no odi koto treasury bill akane ka wo mfa so bebre ni nyina ne se akoma pa na ekura wonti no magu ani mu ase ye de tawa di sika wie no abofom wo bofom a obi ama ho machia wo da enti ne no me ye papa me dwene ho kwa akire sabi mprediasa enkwase adoye ne nkwase aka enkrofo abuhia ne nkrofo nnuoma omuntimi nhwe omo na me maso agu be ho so na metua like be na metua water be na metua ne sansem hunu no menya biem adentia I have to think about my future china bi yare bo me to hono mu a se de sa nipa we wan cancer pamfa wo no yare bo to obeka tro se ukotu aduro ene nyame atua oka no asa kotu kotesia aka tro se ade bi enfra urade bia no enyina enso no ono ne ba wa brabom ebedi nkonkonsa bo wo dom ehweteye miami nuanom a me mo ba me nchen wo ma asore dem ene wo no hye sumase ofra wa asore ba no wasel kekansem enso me na me ma wo se bie na 10,000 Ghana kura unso bi mu da dollar ne pounds kura na unso bi mu da me wo fa no me ba me nchen na brabo din man but utua me kaka boni obia I lived in a rented apartment and so now me tam 100,000 Ghana now me $30,000 now me the cherry pa adentia me ye selfless type me ye selfish me nye person nkumunya onipa ho tona na me pe but sankrofo we no mu di ma bro mama ni ye me ayaya omo ne nam ne omo sell the mentality they say let's bring Opatafuor down
Who art thou to bring me down when God has not permitted? I lived in a rented apartment. Way back in a Subontin, in Busheng, I lived in rented apartment. And soon as Sika woman who you na me the check. With the Sikani in a check. Those days, I am a business type. And I am financial literate. I am not illiterate. So the little that I had, I was able to invest wisely in my life. Obi wo hon mo timi ba sorry, esikafo wo gan ha bebre maboa wo timi ba sorry, a opatafuo. Ye beboa wo ye be ye say na me sofo ketewa ne wa fa akire. No asɛ me pɔtɔ bi wa unim ho hwe wo kansɛm basa. Obi ni hon mo so wo ba me nkyɛn me ye ne bɔne da. Munyi nara mu conceive evil. Me sorry am impie ma se dem me ba sorry am ne mo sere me ya sorry nkura offering say na eba collection say na eba me chiri nyina de mamo na maja ho na me call. And so still these people ye evil ye be do atem ni ye gege nkrofo sika osunu ase ni ye sere nkrofo ho sika ase wo nhwane so wo boa no afi so a ni ma sa twa sika na me de ama wo na edi machi sa nkrofo we yakoti na ba bia ni wa sa aka wa sem poto ade a won kan o se papa se ni wo de akoye we ni wo de akoye we basa enti onipa ni bi ti ho no mu a otimi de ade ba so wo de be che Opatafuor ye ma wo kura ehu ni wafa na afi no uhu nti wo be de no wate se nipa we di bibi we abro nti wo koda na se bibi asa ni ho na nipa ne te wa na wafa utiri mu ka se me koyi Opatafuor adoye no we you ungrateful nti wa ndama so enso ade no ameka me nsa nti mi nim se wo di bibi sa aba abro ni nipa bo me nti hwe ho yie e manipa chance mo ma wa bra bom bebrebe sa a manipa chance eya bonipa ho mpaye ena nye obi a ne basa ne ho kire na aboa no sister obi wo ha o se anadwu ya sister ya tumi afiri me fie nka me bepe ba bia da me say so wo 16 bedrooms kura emie mane da if se fie ho na oba ho no spiritually and physically unim tumi boni o de ba ho etisa opa ne papa mu no ko yisika na fama ne say onji no ko high hotel no wonder ho ma de nchade tia on find the way out de obetimi aya no uye we ya sister oni ne nye bone e bia oba beda ho no na bia ye warefo ade be chia ma na hye 19 ama sabi ni true mu abegu ho ama wo ukunu kwa akodo no ama ne waje ukunu afiri wosem adi nipa bebre ewa abrochiri adi nipa bebre ogana ha bebre be ekura sika e de bagana be bia adwuma o ma bo mu fom bebre before ma de hye e de kwa abrochiri ene wo bra na wo be fa no o sister no wo bra na no yare na wo twa sika de kohwe no enye wona kose o onu mpo na nka egu aware o na kokeka ho nsem wo sister na no yare na obo ano no enye wona keka ho nsem ni omu na egu anim ase omu na se wo ye beifo omu na egu anim ase omu na esel eka obi nkuna ade be kina nka wawu na nka amane ato na usunu aka kire se wonim nyansa man ka nkire sa na oni patie obibini bia bonso osere na amane bone na ato ni nua nti no osere enu nti na me tufu se hwe wo yi na me de bia dimi wo ye beri ma hwe wo yi no ankofa evil person or your ba your ba bi o ha obekwa kofa no oba wa bra bom a o meboa wo da don de onim so obekum no awia no asai oyi obegya ho amane to a omwa wo da oni anything to contribute to your life onim anything she doesn't have anything the onim ni self house kabra eno an no obebo form no akomema abofom nyinara eyema ema ni binum esuni subamponi eti wo mumu oye evil ubo humusuo na ne kowo obe create problem now they are reho ni abufuo akwala no kura na ompe na nim ahwe ni wasa agina so ni waka kira akwala na se o papa wo no wanhwe ni nyina oye evil and satanic wo to me na tinimu abro ene tisa oba ni no usoso wa ye mistake no amana bo abrabom no abe sell life na aye sintoni efi na betale wo say a revered personality of your type obabiti baby untimi nhwa no ni nyina ye onipa hunu ni onipa trimodemfo a wo ye evil woman
ana kuma mu wasum fidie wo na kuma mu wode ne selfish interest and wode nam onfa ho wode ne greediness no wode efia betale udin ho as osofo, as a businessman, as an elderly person, a nobleman, a respected person in the society. No wode sa efina betale ho nti hwe ho yie we your boss wa hwe ho yie woni nam ho sa bokọ kohia ba ma bi no sell life or evil agenda. Bema tirimodemfo hwe ho yie. Hwe ho yie. I have been through all this. I have been through all this. Abro ni tirimodem. Obi wo ha oni nkai o. Ni tirimodem pa. Me hu yen, ye se ensu odo no ene ko wahina mu. Nyanso so ye wo binumu a omode tirimodem ankasa. Oya obone kura ne yamu nhye no amane to a ne yamu se enhye no de open se nka de bia wo nsagu ti na obobna ebetima ye wo ahu nipa ebetima ye obusuani enti ututu anamo a ya hwe ho yie ne wiase na nka obi wo anisuade hunu pakase na obi wo tinimu pose wo pese obobra kwa akiri nanso so die nti a wantimi amo no eye nkrofo a wode wo mo ben no ho ene sei no edi na boro obi ni nua nti no amobra obi ni maame nti obi ni papa nti obi ni wofase nti obi ni wofa nti obi ni busuani nti ena abrabo anko ni yie di wo nya ye nyina da esa hwere no nti ene sa wo ye papa twene kwa akiri sa wo ye papa owura me se dwene kwa akiri dwene obi wo ha woni nkaye oya bro nipa waboa hey obi wo hono a enyame no ohia me anka ne dan kura nko ntimi anwie enwosra e wo me so ene tima ne wie ne dan ye obi wo hono a enyame no ohia me anka plot kura nko ntimi anto obi da obi wo hono a ne wo pe bosia enso no onya bi abra obe me no obi timi kukuru $200,000 $100,000 $300,000 obi timi ko ban etimi nya bosia ne bi enso sa nipa yi ene wono nkasa wo frɛ no kura na osrew enti I don't waste my time and call those people. Whatever you have heard about me, how you see me be, and keep it to yourself. It is only the end that justifies the means. God is a judge. God should be the judge between you and I, and that is all. Obi o ha ne dai kakura na aso no onya bi. Obi no mo tia brochire. Ne wakotena brochire 10 years, 15 years, 20 years. Ne onya ankrata. Wotete nkrofo nchen atenatuo nkrofo sabe enkrata na odi adwuma enso ohia me ne meje ne krata ma no me sign the green card de ma no me gigi e bi de yare e da bi so omo anada ye bone oda ontimi na da ye susum bone susum ni nyinara meje wo mu nyina nanso so eso amamfa so wona di mabro aseme akrepu me ministry. I'm telling you, said be wise. And Madia 2 minutes been 2. Now shall went in here. And ne, Monsieur Yansa, and yes, I said, no, Jimmy. Yes, when Yan Suya, who are aliens, a Suya, at your free one now, or barming chain, and the yen is subi on the den, and did it tremble. Monsieur, dear baby, free. And I'm saying, I had the penty, and I'm be one of customer, Monsieur Yansa. Yes, Jimmy, I ain't Yansa Suya. I am disua with your two to dream. You're careful with people. Ya to an nareka. Ya shadi ya yashan high, what's your simple? Your who said you won't take sheno. Ni patrimony. Ni patrimony. Ni patrimony. Nipa, ni trimony. Machiao, adofu di machi, bedamuina mase. Na mi hira mo amoboa me mo amoso me boa mo na mo yimi boni aye eye me mpai bo bisika me duane me tale na mo yimi boni aye ni nyinara me di ma urade ade am ye bia so amamfa so amma me bia no me di ma urade mo amobom di mbone mo amoploto ebegu nanim ase ebekunu ye be ni sei nyinara me jai di ma urade nka ye nyina ho no ma ya sundue no ma ye nyina ye ntenase ni nyini nche na mi hira bebree.